Me da radio sisa no pai. Ode a che. Anu manyam ka ososo Nyankopon a. Wa ma me no mi enu ya sebi. Amen. Anche na Yesu Kristo ababio. Ene ama nyina idi adanse say Jesus osaba. We are sampakania. Ade asya no nso say. We are sampakania. Kire o man ni nimdie. Yes. Na afa bube afa kire base. Bo wadwen pose wo de asempa e man kwa no e beba nipa. Sampakani bia no ensuro nipa. Enyo wadwen sa asema me kan bi suro anya ne acheme. Na se udi hu oya senka djuma nkwaje enso bebo. Nti obia Awurade afra se sampakani no fa kukuduro kasa. Amen. Let's show GDM. Ebio enhwehwe se obi ba ma bibi ansa na adwuma na waye. Obi nya sanka mo obi sponsor no. Tieniye obi nya sanka mo obi sponsor no. Because sampakani bia no aden so be nya sponsorship. Atiase. Yes. Also the Obama ushika no bi kro John Court. Obaka ntinya dia Obama. So atiase. That the Obama. According to some radio station, be or me kwasi awia. Na the Obama atra ho. Kwasi obebre ho. Omo ya lesbian, e bi so ye gay. So atiase American to ya bapamo. Na the Obama atra ho. Nti ansa na me benya radio station kra preach me brai. Me brai me ko radio so babro 9 as enum. Ni nyina ba akokra do amasi me preach me area ansa. Enya editing. Ako crowd ya simi preach me anya editing. Ansa na me say na mo fam radio. Sa fe na me ko preach na mo abebo CD ni de. Mo fam radio. Na radio dom ene na wo mo bro. Na me ya dom ma me konya bi. Because I check kakra 5 years. Na me di free ho. Because first me tueska. We tia almost 90 million. 90 million. E di preach me wie no. Ana o ma employee me se me makasa ho na nyame adom e kasa duru brebi no na fe o ya message na na bana na no den na o se agi time ya hwe nyame adom sika fam metia me kanyam sem minim sa asama maka bia no ada se wo kanyam ya sem na ntia nipa ase nyame mfrao Woka nyame asem na sasam na antie nipa. Ya se nyame wan frao. Awo se wasenka na tie nipa. What you say? Because wo koka se kire nipa. The time bia asem no dia. Awo se wakape etie nipa, etia no. Into obi te ho a. Cause asem na asa wugina ne mfikire na wo ka kire no. Ha. Na so for we do preach ana wo ba kutia me ma kutia. Masem na atwiw. Ay, ako po siya. Bida radio susan opay, odi ache, anche na Yesu aba. O abadwema, enansema ayaka taking it serious. Amen. Taking it serious. Have na ayaka no. Mamen kan say. Asofo ne bebre agum. Asofo ne bebre agum. Obia ya di opɛ. Ya dwene sa me ko transfer dem na tratra na me power. That just me ka o me ko have ho. Na no pai e pasa ye nyina hwe Bible mu kakra. Na ye di nkomo. Me no say Yesu Kristo adaroma ababo. Amen. 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 Sa me ye gidi ni. Na sa me wu ko ya mafa so abobra. Enkwaje e bebo me. Amen. Amen. Na me sha. Jo fa Bible na ye ni nkomo kakra. Se obe Kristonia, mamenka sembi, obe Kristonia. Me wa sembi say you can't dress anyhow. Kristoni biano. You can't dress anyhow. Mamenka say you are the custom of Ghana. Custom of Ghana. Oba Ghana, you're dressing. Ghana dressing pano. Eye entumefra. Kabase. What you say ni abosobo. A man front to ma ni ya shakaba. Ni aboboso.
near the beer guso na yaboduku. That is the custom. Mama su frantoma and I say the free be African way. And to man about permanent the amount that was she. So I yes. And a custom of Ghana. A fanta the shame. Ufiana could do America memo. Omedi a suit. America mem suit. Jensen Shania the day I want it. So I say a man who drew America memo. And you know any ateki sa. Can I not share trasa? Na man is shut out there so now a si form. A si form, a platform. So I say yes. Who will not say cry a si form. No I share a trebi opportunity. No the other finding me and Nimqua Kakrabi and an epiho. Oko Saudi Arabia and so Omokato Omonim. Omo dressing man is form. So I say yes. Until about me I could try Saudi Arabia, who will obey him. The best in that I idea and that's what the person me no kasa ye kasa say obi a onim dia oka good ti asemi Libya haya akra no na sa address ni o Libya wontimen oba ntimen rese because one custom no o so kata wanim what you say na ohunam nyire akata we oba Libya haya Nigeria so no mo so ye fa bibi twakoto o de be mara o ma ham Nigeria no ma she atade aguso no mama no kora de o me say frantoma asa de guso that is Nigeria na mama kasem bi ntraw oba kristosomu a Israel am custom the custom of Israel omo atade bi anona Muhammad kosia no atade anwini bom atade anyene abi bom anyini bom te say na ya to din say nkremofo atade jarabia no Israel for custom no omo she bom say white throughout what I say black throughout na no omo dia no omo nyuna ni sekente omo dia boa ngoma na eye Israel for no omo so dia si form na mana akata yati akata yanim na ka omo anim nko Israel enti Muhammad Israel Abraham us for custom the assembly yes and this other Christianity is a nation what you say yes Christianity a nation ya man also no your dressing dressing your dressing Christianity no ade ba kwa ya nhyɛ no nsoni yam fawi ase nioma emewuram mama nka ne say na Kristo som so ba o mamu a ade a master did say epeke o man custom din bi what you say so Kristo ni na shakaba na frantoma na boduko enya bone tie ne ye o Kristo ni na obibiwu na o ye yi a enya bone ayo man no custom but Christianity epeke bi bewuram don sha no so na ade ba ko a master di awo Kristo som ni say ya independent ya independent afri Kristo ho adase the person you trust any obetimi adi ahoso enti se me hwe Kristo som a na me kra awera ho me wura ho da bia etola bia me timi hwe obi ade wo so me kwa sori ba wo na dress a utimi se sa ni power won ka Kristo fo tie ni ye the person na no ye na edi nkomoyi odi akoma pa besom amen jo yeni kan or the say Deuteronomy chapter 7 verses number 26 will cast be ho Deuteronomy chapter 7:26 number 26 osna emfachi wade enko fie o cast be o se emfachi wade enko fie na wanya busudie se no manenya wotan echi fise ya busudie obi anti hai o se emfachi wade enko fie what you say na wanya busudie manenya wotan nechi fise ya busudie enti wade ba ho asem no woka the oken kai Bible no ye woni ama awurade chiri bebre ba ko ne abosonsom awurade chi what you say yes enti say we nipa wabeje awurade adia awurade achiwade ayi wachiwade amen bosom sika emfa bi yeah sa bosom si ho na gold gu ani mu nkofa bi o say awurade achiwade
Fabi. What you say? And answer was Sabbath quotation B. Deuteronomy 22 verse 5. Oba and Shaberamadi. Or so your bar and Shaberamadi. Na Oberiman sum fra Bantoma. Oberiman so in fra Bantoma. One away in a year every Adunan Copa. Echuadia, no, see a Chiwadiano and Fanco Fee. She didn't time. What you say? Yes. Was it Chidina by time? The time. The person and your mother, what in your mercy? They say, me didn't this offer. What I say? Me yere kaba, me say ye. Me yere mok, me say ye. So I say, me yere pants, me intimate function. Ye bema. Me ye bema. Into always, I was say, me wouldn't say dear we are radempe. There's no dakokura me yere afa me trasa. I say me kuno ne intimation. So I say, intimation me shoe man in am krum. Yan shannon so. Enti se erade se barema nso oba de oba nso nse barema de a ya chiwa de amanwa I was say semitic to soma se a I was say minsumichi. That's right. What you say? Fine. Afei yan hwa de what you say Safania Safania also Safania 1:8 me hwa de bi ho Safania chapter 1 verse 8 verse number 8 was already come afford the dan Montayo Ose already come for the dan. Metwe mapoma. Ni ahene ma. Ene won wo hye nafo ntade nyina so. Wa ma hye ananafo ntade. Metwe wana. But say that time na Israel. Ye kan ananafo a wona na nya Israelfo. Ananafo. Okay. And there is no need to say Israel ni ko fa amamamu ni dressing. E de be wura Israel. Once amra no. Enti obi a oye Israel ni no ne dressing trase we oye Israel ni. Ananafo nso address in trust from ananafo. Good. So I say, and already catch Safania say, I kuma for the mapoma. Obakema poma. Ni one was sent na one was sent na phone tadia. Tadium fatan. So I say, good. One come mam ko fanta dia be hye no. Obakema maso. Akasa asem. Na ba Kristo soma ananafo ye one a anyini. Prostitute. What are some abosom? What you say? Enti so ba ji Yesu Kristo dia. Me pesa ye won sem bi o wa make a beboa. Oje me so amepe. Amen. Amen. Dressing of Christianity. Also your bar now we are berema. O dressing ye decent. That's right. O dressing ye decent. O your bar now share skirt ya. Eni kwa se ye hunu pants ya e hyew. So I say, eni kwa se hunu pants ya e hyew. Number 2, eni kwa say one basket, a watch your skirt. One basket, Jeremiah. What I say? I think 13:23 or right. Yes. Ni kwa say you one basket was here. Say when you buy Christiania, always I was so skirt a tra wonantu. Nese bru ho a tra. I was so dressing tra wonantu. What I say? Skirt a tra wonantu. Atade bi abasa no anhyema ne nkyekere labi na you hips amfa nkyere ti asebni matade no anya tade emuso amen amen amane nkyekere opam ntoma kora na empam mane nkyekere ti ne ye obetime pam atade o na amia no fu na flat no kwasem pa ekire usuban no kwasem pa ekire adwen kura so I say, what skirt no? Na when you was here no, na drum. So I didn't miano. Which means a miano. Pa. And which means a when you SS and a good answer. A miano power. No, it means a dead channel. On one to me say, you don't know. And your Christus won't crowd and pack. Good. Yame a rather woman to Shani. Number 3. Say, oh, a Christian neighbor. My name can a man massam. Yo. Tieni. O dressing sanonso I was saying metre mienu insatia awnya o saying metre mienu sana bible ne kan adia se sana bible ne kan o saying metre say mienu o je me so amepe amen so adia se asofo manta de no sana Moses say Israel so onhye insatia abama onufu ho agu ho enyi onufu ntam ankere and you mot from anchere
so ade ase wawam ewom se wawam wefe but kata ho ma yewuri se o menase enko a dress decent no obi wo se wo ye kristoni amen fa ebio tie me ento abowere so eye prostitute fo adwuma yes ento abowere so enkeka so bowere na awurade de ma ho no fa no a ento abowere so eye insulting tie me enkofa plastic rubber e ma tara obowere so na ntrese nyame de na wodi hie don't do that tia hai ma ada na mebobo so sa afei wani atate ma de nyame de ma wo no ma ngo ho enkofa nwi bi ntoa so insulting tia ne nyame wani achi no kane no na prostitute adwamanfo ene na yesa wani achi what you say say wo fie kura na wo ye bia eti bi ka say na de wadwaman abade so ade ase adwamanfo na ye calabash fo ma na free Nigeria ba ya eno na no omoye tie ne ye enti sa makeka mani achi mani achi e blue ane ade no e kire ni pakora wo ye shana nso e mawani pumps powder de tete ade powder e tete ade what you say powder e tete ade na no kura no e boa betemwa amen me pesa obi a wotie me no tie ne ye wo ya gidi ni a o dressing wa wo siesie manya okra hinta no enya som faso asema me kan na no ma ada na me biebie so as a gentleman a Christian and kopam trust e bechecherew ya wo trust ya gise obi on mo tu ni na akora na ha mutimete ti da bia boy so hwe ba for me sa so o tu ni na ha mutimete ana no de yo e ma ne nchechero pampe so ya sofo so ya soreba ma o dress no anya janu me pese na no na me catch original obi pomatade bi brem me catch en so mfanko no onye ne ye so ade ase cause atade na me share timi me dim fa we me gire ni pam timi nya ho hwe so o peja won say nye aden dia na how as a gentleman na say be to bibi na say tikiti na say no oh I like Americans I'm a dressing America small kura almost atade ya kase we small size oh e bi na say me yo we small size small size ni say me e shawa wow free what you say wow only problem if you only buy me a t-shirt kura no akobo t-shirt singlet kura jalo obo ah 70 oh say this here ade ba ko no say me sramo oh say this here ade ma me pese agiri for Christian for yan sha so dressing account a kire woni pakora wo ye because papa what you say e bi o me saw enyo ho me na asa enyo me na enkotra baba entwitwa utiri ho tie ne ye enfan ayi yibe ntotoa fo ene wasuntem amutaye papa obo no ate haba fo no ate awa no adro arobi atunatiko e kire ni pakora wo ye pa mo tie ne ye as a young boy wasisu enkotwa rasta enkotwa rasta ai and rastafari masa me katro nyame opesa something oye hutuani no ono ma ni mpia sama akoma akohyai nson quotation no sisa oye mpia sanso nyame na ye onye something na baye yes nyame na ya wo something na sa na trinity yes wo baye na sa yes wo baye na sa si sho it is a wo kono akoye bia you are insulting God nyame ni nim ne ntia wo ye wo sa he ma me no muntie ane da na mehwe omo mag news Ghana news GTV ase TV3 no mo news dey be ya advert we yisene oh oba ya advert na hwe na nimu a ene kode ye pe na nim design no ene kode ye pe what I say na ni echi nwi no wa twere ni nyina ana ode pencil na to kosuru sei enti mani pa na nimu na me say
gay obi antimi nhia ne nka nkyerɛ ne sɛ ɔyɛ asa no ma sɛ mo yɛ hu do mo nyew wɔn sɛ de sitie enti adɔfo hɛ ɛnyɛ no ɛna kyerɛ sɛ ohoɔfɛw ahoɔfɛ yɛ suban amen ahoɔfɛ pa beauty ɛyɛ character that's right ahoɔfɛ yɛ suban na ɛka no kora kyerɛ wo munya hypocrite ɛne kreton na mode sra no kala na nyame de ma wo no bu kala no respect God fani die kakra me nyame amen na hada na no me kan boko respect him fani die kakra me nyame he o kala we no kala na urade de onim sentia o this particular color we ama wo embrichi urade se de obo nyina otra so hu sey na ye papa embrichi wate ensa wo kala ensa no kra emfa chemical bia nka wo kala what is urade wo sentia hwɛ na no na me check ade efra body emfiti ase ekusie ne kala ano no on so shine achechede nso mfunwi da enso complaining yes enwa mfunwi da on complaining na ni je ho what I say ono ko ade ne takrama na nante enso ko wo yi nyame aye what I say ode ne takrama wo ana ode nante enso yi nyame aye me person wa wutie me ne don't change and change you nipadua sa amen and change you nipadua sa na enye fe ugu hu anim ase awie ye oba pese enka benya tuntum no enso na catch ye o mani bebre ho no a omo bekwa yi age so tenase o hiri bi wo fen so what you say na nim ji se o tenase am ye pentima no cause no so ben achena na dia na wo gie wa impom yo na so be ache no nti wo be kodwe bo ase a ji se ye fa ayi makeups ya pentina nim to wo chefunu ono hero anso ye pentina nim what wo chefunu ade na oji me so hima bia na me wura ho hwe color kura wa wodi bedi hima maintain your color amen what is black is beauty that's right what is abrofi bebre ko de wiem so mo ready na betoto o da ko da wiem se de o mo ready na betoto madam fo broni bi fra America ba obana aka chanso mfra wiem o se da bi ade o paso aye brown na se we ni o mo feel yes what I say German ni baby no se ne babarama akofa Ghana ni nto on pene so ana akọwe no wo chocolate color ai black America afei on ten hujai o ka tre ai bama ne se de akọware no ne se nu ho sanfa ne mran what I say nyame oteni o ma ase de oye bia ye de oye bia ye but nipa aye boni aye papa ndiye we ko ya Ghana for efa so ahu me na me wa Ghana onye Nigeria asem they say ura nso dem a Roman ura Methodist ura Assemblies of God young girls ni you share the issue what you say awe ho o pese na color no what just so Saturday bia na fatam when you catch your color na ma atare fatam when you catch you ana pai baby a wutie mi bia no me srawada me di Nyankopɔ din sraw me di nyame din sraw jo yankenka quotation Proverbs chapter 7 verse 10 and 12 when you see our atade ya dwamanfo atade ya watade a ehyewa obi ehuru si atade we dwamanfo na ehye tieni ye enso na wura so dem a nyina bi wo ho ampaw wura so dem anti emani bebre ntimi ntra so dem animu onye da I said this nipa no to why are you worrying yourself say dear almost say ho na you kire papa why are you worrying yourself talking to us Proverbs chapter 7 verse 10 what's na hwe oba bi hia no ai ofira adwamanfo tam say what you want describe wani so adwamanfo ta atade say city na na hye wona no the person how describe Bible was oba bi hia no say ofira adwamanfo tam and now me say straight dress na ba ko mo to ase oh straight dress na ba ko mo to ase what I say straight oh anka was a trani koto jotra na ntuno e be kan to ase ne to ase
what I say ya ne to ase nyina ne sira mu nyina egu ho na ode nam street him Santa na ball ke American ke be ma top say man she ne Ghana hasa on she be bi on shafi on shafi yes okay come say mo dem ye class for enti wani abue na ani anu adaja hohora adadi she die on me ni padoso what I say me dey be me kasa Ghana hano na last Friday message am man no aye cap aye konoma no na di problem ababa me so me kasa ho sakura bebo nya sakura mamma twa bebo so what I say me hwe ni o ma ekwa na me kra wira ho ni o ma ekọ so say uko school mu a enkwada na ye di school atade ama no no akotwa so na ye adwuma dia into to school mo na ye chejire o la chana ni hu nyina bie o twa na ni bia oh man hu nyina bie we have nurses kai we have nurses no me advert bi o TV so no so the same thing nurse ni bi be ka ho e no mo di mirika na mirika no mo di mi hwa nurse rams we wanya papa dressing nurses midwives nurses man school abrabona na ye wura adwuma but the school abrabona na be wura nurse o kwa no atwitwa so not changing you nurse ni anatade ya wa you bi enye ize so be hu esene sra so pepepe esene sra so pepepe ni asa pa kire na kye no za no atie so enti se okwa otu ne nan ya ni sira mu nyina gu ho akwa to say presenters oti one man news na bi am ka me sisa ma nwura radio a na me say so am te ha no am ka say am ya janiu because sometimes some condemn will be issue be so you no condemn will be how oh ya ka so mu ma we are correct so was site the condemn no to ka say na me kan o me programs bi between trajemes way we no mu o hanukum so abegire o classroom bi what I say between class di na mestre presenters e mu ma enum wi Ote concept wa no wi wa set na wi ni bi da so gu ho no osare obebo wi asenyom opia de na atra so mna na watutu no what I say enso onya wa sema sofu bi I say enso na sa no ote from the council for asem what I say presenters and the filling station for nkwada o ma ya juma filling station wo ma botre me hwa san cruise no a sia de pam what I say me show am life wa na me rap me nima de kodie se Ghana for no ya na pese ye ho se abrofo but look at Queen Elizabeth a queen is a lady but we a queen and then mama we ni oh bibia but what show appearance no di jira wa wo fa no always nicely dressed oh what I say hom na ya adwuma na what I am fan toto Obama yere fa toto sho Obama yere hwe baby an ne position akodro na hwa the dressing what I say adwuma kradu opo baby an akodro bi ahwe ne ma na sho no anu ma me no bia cabanet slate na ntim oh since 1980 awo ne kunu ba ye ombedi akonya no ma me ne na humu hoda o yo ba tete but o hwe ne dressing na wotumi so oba ni so I say okoba bi afata no me ingency no oh Jacob Kufuayere the same thing what I say President Atama say what just imagine and check it what I say what you say yes yes but I don't acquire the crowd who say Ghana for no yan hwe papa nhua and ye bu papa say ekolo ye bu papa say ekolo yes ye bu bonane say eye ne bue mom na ya ne bie what I say ye bu papa ni say ekolo ye bu bonane say ye ne bue that I say the say we are say down ho down ho bi de na wura so dem osofo difo ya ono ogina ho no atade na say no ye skin tight sabi ne ba mafia na nim ti sakuti pomponi no di ya adwuma no ano ogina ho no ya adwuma atade say no difo pa no o ya adwuma no dio enti me trans na me hwa what trans say ya obo say ne hu nyina gu ho
ɔyɛ sɔfo nso ɔyɛ skinny woka ɔmo sɛ adɛnti na asɔfo wi a wodidi asɔfo atam me no me at times me bɔ asɔre bi aba so asɔre te sɛ Pentecost wohyia wɔn asɔfo a maame nka ne sei wohyia Pentecost sɔfo na dress a wotumi sɛ wohyia sɔfo what I say meme se ade a yaba so bɔ no mɛka Ghana Apostolic CAC wohyia wɔn a wotumi sɛ sɔfo ni wohyia Methodist sɔfo a na so ɔkɔ a sɛ nyɛ wɔn wuro bu no ɔmbɛ wuro bu sɛ bishop no na so ɔhyɛ suit simple a wohu na wɔsɛ yes na mafo di adi ho so na wohyia yɔmbɔ bi a wabi asɔre a deɛ wɔyɛ ne tiri ho koraa kyerɛ sɛ ɔyɛ bɔnsam amafoɔ yere ne wɔkɔfa wɔn adwaman ahyɛ ne sɛ twe na we body kura adwaman adɔre no what I say enti adɔfo no mede nyame de nsira mo yɛ watade a woyɛ kristoni a wobɛtumi ase ɛne wɔde ani kwa sɛ wɔhyɛ brinye enti na first Peter kan no wɔsɛ mo ahyehyɛ bi anya honam ani deɛ what I say mɛsawɔ yɛwɔ mɛsawɔ a ɛyɛ honam ani deɛ ɛne yɛwɔ mɛsawɔ a ɛyɛ honhom ani deɛ sɛ mebɛyɛ kristoni a ɛni kwa sɛ mekɔfa nwi bɛtoa me nwi so what I say mɛsawɔ no ɛno no nea metiri nwi deɛ mɛtumi de awɔ ne simple mabɔ me duku kama what I say ɛtɔ bi kura nwi na ahoma na yɛde bɔ no ahoma pa tetedeɛ no ɔmɛtumi keka bom bebree na ɔmɛde abɔ na ɔmɛde aka ho na ɔmɛde awɔ mɛsa na ɔmɛde abɔ tiri what I say yɛwɔ mɛsa no yɛbɔ aseɛ no yɛwɔ mɛsa no ahyɛ mfimfini yɛabɔ ano so ɔn sɛ deɛ ɛsitie kama fine ɔse mmoa hyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsa wɔ na waka ne saa owie ɔse sikahyɛ no nso no yɛwɔ type of wiase deɛ wadi ase sikahyɛ no yɛwɔ type of wiase deɛ ni kyɛn egu mi kɔm yɛ 20 mi nsa du ni nyinaa hyehyɛ kawa ɛna mi nsa mienu nyinaa bracelet ɛdeda ɛda hɔ wadi ase mi glasses ɛyɛ gold kyɛ sɛ ma hyehyɛ asisi mi si nyina ɛna akɔyɛ honam wani deɛ bɛsɛ ɔyɛ kristoni a you need to ebi a wasom adeɛ ketewa ko wedding ring ɛhyɛ watch bɔ okɔ baabi what I say okɔ baabi ntaade sim ɛno nso ɔkan ɛmoa hyehyɛ deɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ ntaade hyɛ yɛwɔ ataade hyɛ a wohyɛ a ɛkyerɛ sɛ woyɛ honam mu ni ɛne yɛwɔ ataade a wohyɛ a ɛkyerɛ sɛ woyɛ honhom mu ni so ɔyɛ aseɛ ɛno nso ɔkan wɔ hɔ nti saa ntaadeɛ no a wohyɛ a ɛma woyɛ honam mu ni na mbobɔ so kyerɛ wo mini skirt straight dress ɛbɛba bɛka to ase a ɛnta kotodwe atade no hyɛ na wotena se a na wakora mu obi nso hɔ nom a wapam atade no ase hui a ɛnso tietietietieti o yes wɔtena se a gye sɛ ɔyɛ style bi na ahu na ɔde ne toa nkasa asi akonnwa so na ahu agu no ho saa why are you worrying yourself sɛdeɛ si akɔmfo asene na ɛdu hoo so ɔboa what I say kyɛ sɛ ahu kɛkɛ sɛ ebinom bɛ TV so wɔyɛ presenter na ɔtena se na ɛde TV no tɔ no so a asɛ sɔre ase dum no presenter ɔno nso wɔkyerɛ yɛ nyansa no ɔno no bɛtena wɔbɛka sɛm akyerɛ yɛ no ɔn sɛ deɛ site yɛde school mu subɔne no saa ne yɛde anyini nti na anɔpa yi media mesrɛ tiefoɔ ɛyɛ adesrɛdeɛ obi a wopɛ nkwagyeɛ no ma ɔkristo so na adi wɔ nipa anim amen ɔkristo so na adi nipa anim wate aseɛ ɔkristo so na adi ma wɔn a wɔn wiase a yɛhu ne hu different amen ma nsonsonoyɛ na wɔn ne wiasefoɔ ntɛm amen wate aseɛ na ano na meka me se me gyina wɔ yi apart from wedding ring a ɛhyɛ me ɛne me watch asa wedding ring na ɛhyɛ me no wontumi mayi obiara nso ntumi nka nkyerɛ me sɛ yi so ade aseɛ wedding ring ɛne me ka no sɛ me watch ɛhyɛ me sɔfo yɛne ɛsɛ asomade nya nti na me sɛ nyabotrɛ mede wo teachings bɛbrɛ wo ɛne ɛyɛ nipa bi adwenkyerɛ it's not from Bible ɛyɛ nipa bi adwenkyerɛ mabɔ research akyɛke ne nyinaa nipa bi adwenkyerɛ it's not from Bible ɛyɛ theocracy for ɛne yɛ theocracy ɛba yɛakye omu nyi abɔdwe sɛ but Ezekiel chapter 5 verse 1 Ezekiel chapter 5 verse 1 ɔsɛ for you one eyi wa pampam ne wabɔdwe sɛ
Any watcher. What you say? Any theocracy for. But they are a person, a telephone team. They are a person, a child, a mountain, and they say, Kakrabi, na Yesu Christo ba. Kakituebi. Now, as I make a tron, none make a assembly. Prodigal son. Okoya boni obaye. Ne papa mi esia no mo kodware. Good. What you say? Obadu papa na ni ma dia papa ndisha no ye rank. Shen petia. Ade odisha no ye rank. But someone send a petia. Yeah, that's right. Why are Jesus now? Who was and who are catching some many wedding rank minion to a mature and issue? Symbol crana baby. I see. Them say Luke 22. Tenya brabody and subu. What I say? Luke 19 years visa. There be Luke 22. Check it out. Luke 22. Baby. About who he name. Yes. Luke 15. Luke 15, 22. 22 names are some 15, 11, the banner. What I can 22 no? 22. And a Janet Catcher and Quasa Monfa Atadia. A Yanamra Meshano, Monfa Petia, in Shannon, Sanem Pabua, in Shannon. Don't say this city. No, being so I can say what some Pabua in it. Aha. Or no, a casa Monshana Tadiano, or no crona the casa Monshan in Pabua, or no crona the casa Monshan in Petia. Now, what better I say yet? Mrs. Mention Pabua cra. What you say? Indeed, another photo or not. You make the home come. Amen. Amen. Let's say the Abba, you're the Baba too. Me head that say. I'm here the Abba to YouTube. Now, so for be our see, Yamisi, my young say, no about out. Ombra, Mama the call with Fidiation. Woman quotations at Tressanje. What you say? Genesis 35. Okay, Jacob and Enema. Jacob and Enema. Sa Jacob and Enema. Omu free one more for no fashion bosom. And the bosom is so the rings. Yes. Sorry, I say, the what they say, Asuma dear. Earrings. Earrings. Go the what bosom is to be. Any of the eye. And Jacob Pessoa could buff for the better many. And I can't tell you, one can one shall say, Mema, and the moment when say, Montum Wabus who would him. And so no more. Sorry, I say, and then say, dear. What they say, Asumadia Mema and a gun higher bosom who. So I say, Ranger Samuel Manquire bosom so. It is a Jacob Catrano, Jacob Pacino, Moses and Sobagia Sumadia the year upon Madaka. Yes. My church in Nina, many that did the quotations in Nina at the Abraham for. Until now, another Namekan and 93 days, Namekan, so they say. So say, go there, dear chain, and yet. Almost say I go galamse for no come nipa na de nya koni motin kore say you to go there come nipa ansa na yetu ya ko bo ase kore what is a trick nipa bi kan dia convention nya sa na tie That's it. what the mention na say Abraham akoye ne ba ho ade am Abraham akoye ne ba ho ade am odi nkapo any gold Yes. any kawa enyina ni chain na my razor coil akoye oba no ho ade odi gugu ni nsa gugu ni kom ansa no oba nde obi batena ka kire sese ya me ade agidi adua no wo de bibia be ma memfa lari ase ma kenka bible na kodum pampanso ma hunu se nyame kura no bofo kura yi no ho adi no na abos sikabo trebonti Sikabo. ana heaven na ya kono wa wo nyintum ti asem ni yo wa wo nyintum se rings yeah you the gold na aye what I say you the bracelet you the coupa na aye no wa wo nyintum no heaven unko bi we say heaven na corona bonten kura no e gold what I say e gold into the bible no batre metre ni nyina metre be bia gold one de ye ehun adwuma nyina metre into my this idea me say atiefo say ni say o dressing me differences emrem Amen. what I say enya say bia ye kasa somade ye no na wakofa somade te say basket wo ma boboro ne de no what I say na nko ma somade da unufu so we are so dressing no what I say yes so bone was free ha ko country Somade nko a. we are so dressing dress say obi a waji Yesu aye den Amen. simple
simple. And now I pay me to a GD for Papa, Miss Row, my be decent. And to one time you go on your selection. The onion and fan coach, and also Shino. The onion in our Shino. I suffer my trust and a dorsal Shino. Who me a bama be none by a pa famano, a man needs so I say, famano. Trasemini. I was all dressings, a yes simple. Dress more now. A warrior who's a different room. Let me say, me no more. I tell you, I mean, so far we are meant to be tongue. What I say? But I mean, me per se, always, me per se, a man, no man, yen I yepe. Simple. Yes, so fitting, I know, so far we are in the general chain, you know. Now, idea. Now, idea. What I say? Me, you say, at times, I am the Mr. Doban address here. Me, you so I read t-shirt, I'm some t-shirt. T-shirt on us. Baby. We are saying, come be in your shame. And ya dear better you than me and I heal and is in Tibia. Amen. And Jiddy Coco, Maman Casamintro, we had a busa or musofu. Penny. We busa as a sofu. Name casa be over casa or babroom. Name take or my dress in us. You know, me call her. And a busa as a sofu. Mammy dictates cacra. Concerning Montad Shannon. Also, sofu. The entire second any fitan. Yesu Efiada. The Fiada no Wuyano. Lay a mujasem. And the idea to me say, if you had the piano, you better red. And then Yana Yan say, oh, okay. And I idea to me say, Memendano. A Homeda. And the Insan sorry, question, and the idea say, a victory at the mine. Into the white. You're sorry. I'm say fine. Na dictation in the no, the entire yen I trouble in the say. You will be dressing my two bits in Tibia. Because we'll be a yenny, will be a default. What I say, you will go on one, oh man, acquire. Now what you be changing. So I said it. Now what you be, I'll be changing. And tell me, I don't think the yen shut out the crow. Nanya sinti duama di wahia no enya sinti duama di obi am say okay me fi wona me call ai salvation ami no mo so mbusa o mo no mo so kire me the sun into me te wa ma se tetia oh so dia say adiebo wona say won tia say you need to ask me te wa ma se tetia na me say gidi kokko no obi so ho wa dia what the iron and cut a home. If you draw that, continue to draw that. When you want to crack with John or the Baboni. So, and dressing is so important. Amen. Amen. Bible says in Tibia 20 years in your Joe, King quotation, Amen Pong. Jeremiah 13:22. Jeremiah chapter 13:22. Verse number 22. As na say, what can wakuma mu say? Edi entina yenum nyina atumi ya. Wa mum ye bebre entina wayi watade en hyase adi. Who say any kwan say onipa? What dress ya? One basket. Epie. What supporter? Epie. Why say this? Who say any kwan say pie? That's it. Say pie pe na wo ye mumu yode. Iti me show young boys here. We say trust na no atweko fom. Na the boxer short and shashi. Nyina gwabonten. E pia bonten. E dress wo ye mumu yoni. Ye mumu yoni. Wo ye more than the boyeni. What I say? E dress wo ye mumu yoni. Oso mumu yo bebrenti no what yi watade en shashi. Dia show atade ase no. Wo yi na die. I will say this city. No ba wa satade. Na one basket. E bro watade no. Yes. E dia na. Be decent. Amen. Be pure. Amen. So when you have a true deal assemblies of God, Methodist, CAC, Ghana Apostolic, when you have a true deal Pillar of Zion, when you have a true deal so SDNE, what I say, we decrease the chidia. My dress you know any different from this world. And you we are sick. Our dress you. Amen. When you must see we tell you. Amen. Amen. When Saho and Rod dropped a tune to the assembly.
What did I mention? And she said fingernails. Wow. The assembly and try to our boy with so. Mr. P. My dress and decent. A fruity, the so nasty. So we didn't mean a we are. You say, anya kubol of what to me. What I say? You say, anya kubol, anya conformed. Monsieur, you will be our qua. Not because if what conformed to me. It's not be our uncle. We are. So, Miss Sam, Madame Anusi, a medium, our Brasim. O boy, young Shroyame, young Farano, you need a mini. You need a new assumption. No one knew me on you. Then tear Ghana for your Bruno. Ya put young copa some. Oh, Eja, Madame Anusi, Yamisha. Amen.